الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Бар рахмәтләребез Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә, аның яраткан пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям рухларына йөрәкләребездән чыккан салаватлар бары бирсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Кардәшләр, мөхтәрәм милләттәшләр, 14 июнь җомга көнне сезне Байлар Сабасы район үзәгендә Аллаһ ризалыгы белән төзелеп, нурлы һәм якты Тынычлык мәчете ачылу тантанасына көтеп калабыз.